Yes, muraho neza reka none mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye abakunzi ba Intore TV show. Wowe ukigeraho bwa mbere turagusaba gukora subscribe, nawe wahageze ugakora subscribe turagushimira. Dutangiye tubasuhuza tunabaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi kuko bihoraho. Nubwo hakiyeho iminsi myinshi wenda mutatubona tutagaragara tudakora kubera impamvu zimwe n'izindi. Kuko mugiye mubimenya abantu bose baba bari busy, kuriya muba muri busy natwe wenda niko dushobora kuba turi busy, ariko tukiyiba kanya tukaza kugira ngo tubahe amakuru. Uyu munsi rero tubahaye ikaze mu biganiro byacu, dusaba n'abantu cyane wowe utarakora subscribe ntaco urinze, wowe wayikoze ntituzahwema nanone kugushimira. Nuko turagira ngo tubahe amakuru maze iminsi nkingahe atrendinga kuri social media zanyu cyangwa se zacu twese. Kuri YouTube hari amakuru y'abantu, hari amakuru y'umuntu mwagiye mubona abantu babiri muri video. Iyo video yafashwe n'umuntu ndetse irimo n'amajwi. Utese ni video igenda gute? Ndabizi uri kwibaza icyo kibazo. Haba ejo bundi tubona video y'umupapa w'i Bugande, ntituvuga amazina yiwe kubera impamvu z'umutekano wiwe, kuko icyo twaje gukora ni ukumuvugira cyangwa se kumukorera ubutabazi, niyo mpamvu tutirirwa tuja mu by'amazina yiwe n'imiryango n'ibindi. Hazaho video irimo uwo mugabo, yari irimo umugabo n'umugore nkuko byagaragaye. Umugabo mukuru w'umunyamurenge ndetse n'umukobwa, nawe ni umugore ariko ukiri mutoya, mbese ni umugabo w'umusaza n'umukobwa ukiri mutoya, ariko ari umugore. Utese byagenze gute rero? Nuko abo bantu bari baturanye mu gihugu ca Uganda, bombi ko ari babiri babana, umwe ari umugabo n'undi ari umugore ariko atari couple. Umwe ari umugore ukwiwe n'undi ari umugabo ukwiwe. Ndango nuko ngo arangize habaye ejo bundi, umugabo akaba ari umuntu ngo wihagazeho kubijanye n'ubushobozi, kubijanye n'uduceri. Uyu mukobwa nawe akaba ari umuntu nawe uraho, kandi icyo twamenye nuko uyu mukobwa ashatswe mu banyamoko kuko tuba tubivuga, mbese ntashatswe mu banyamurenge, ashatswe mu bakongomani n'ubundi, ariko bari amoko yandi atari abanyamurenge, ariko nanone we ni umunyamurenge. Nuko habayeho ejo bundi umukobwa n'umugabo we bavugana ko bagomba kujya uwo mugabo amafaranga, noneho baricara bapanga uburyo bazayamujyamo. Bapanga ko uyu mukobwa agomba kuzavugisha uyu mugabo kugira ngo uyu mugabo niyinjira box, nagwa mu gatego bazahite babona uburyo bamujya amafaranga. Nuko uyu mukobwa atangira kuvugisha uyu mugabo. Uyu mugabo ga namwe murabizi ka abagabo bubu nyine ababoneyemo, aravuze ati reka mbonye agashance, reka mbonereho nterete uyu mwana. Nuko umugabo aterese uyu mugore, ngo arangize kumutereta baravuganye ibintu byinshi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, namwe murabyumva. Baravuganye kugeza ku munsi wa nyuma, kugeza ku munsi wa finale. Umunsi wa finale rero, finale yagombaga kubera hehe? Yagombaga kubera iw'umugore, kuko urumvaga umugabo iwe wenda hari impamvu zigiye zitandukanye, na Satani bifitemo uruhare kubera ko uburyo bemezanyije ko bagomba kuja k'uyu mugore. Nuko ngo barangize bemezanya ko bagomba kuja k'uyu mugore. Umugabo aragenda aja kwa wa mugore. Amaze gushika kwa wa mugore, niho hasohotse iriya video. Iriya video yagaragaje bari abantu bombi, umugabo niwe wagaragaye mu isura, umukobwa iyo yari yerekeyeyo muri kamera, yari kwivugiramo n'amajwi ndetse y'umugabo. Umugabo mbese nyiri umugore aravuga ngo, yavuze no mu Giswahili, aravuga ngo uyu mugabo musanze mu wanje, none nyuma y'iminsi 3 nkeneye miliyoni
zitanu. Miliyoni zitanu yavuze nti twamenye niba ari amagande, niba ari iz'amadolari, niba ari iz'amakongomani. Miliyoni zitanu ntiziraba ikibazo nanone. Ikibazo twaje kwibaza impamvu uyu mugabo ashobora kuba yokorerwa akagambane kangana gutya muri ubu buryo. Nubwo wenda tuvuga ngo nawe ngo yagombaga wenda kubimenya, aho ngaho wenda harimo uburangare bwonabaho, ariko nta birenze nuko ngo arangize. Noneho uwo mugabo abafashwe gutyo, iyo video ibirafashwe igiye hanze. Ngo arangize uyu mugabo asabye imbabazi, aravuga ati yeme izo faranga ni nyinshi, ariko nanone mfite hano udufaranga dukeya, reka mbe tubahaye nje gushaka izindi faranga. Uwo mugabo rero kubw'amahirwe baramwemerera, niba ari amahirwe niba ari ubuhanya, bamwemerera ko abaheza utwo dukeya afite akaja gushaka ayandi. Umugabo muri kwa kuja gushaka ayandi arataha, agera iwiwe, arasubira arahava. Kugeza uyu munsi icyo turi ko tuvuga si ibyo byose, ayo yari amakuru kugira ngo tubahe impamvu yatumye twicara hano tukaba turi kuvuga gutya. Ayo yari amakuru y'icyatangiye uko ibintu byose byagenze. Uyu mugabo kugeza ubu nyine akaba yaburiwe irengero. Uyu mugabo mu kuburirwa irengero bye, abantu bari kwibaza ibintu byinshi. Uyu mugabo ashobora kuba yarapfuye, wenda yabuze izo faranga, ashobora kuba bamugirira nabi. Ese uyu mugabo yoba baramujanye muri polisi? Ese uyu mugabo byagenze gute? Yarashimuswe? Bimeze bite? Uyu mugabo rero birangira aburiwe irengero. Nuko niko byagenze. Umugabo azize kuba yaraterese umugore, ariko nanone umugore wamuterese, ni kwa kundi abagore baza batereta abagabo ariko ntibavuge, bagaceceka nyine bakabipfana, ariko bakabigaragaza mu bikorwa, ntibabigaragaze mu magambo, bakabigaragaza mu bikorwa. Abagabo nibo bazabigaragaza nyine mu magambo, ariko abagore nabo ni mu bikorwa. Nuko umugabo w'abandi yagambaniwe ni umugabo w'umusaza. Twanze kuvuga amazina yiwe kubera impamvu z'uko wenda ni umubyeyi, ni umugabo ushobora abana be wenda turangana. Niyo mpamvu rero twanze kuvuga amazina ye, nta n'impamvu zo kuyavuga. Ni ugutabariza uyu mugabo, abantu bose bashobora kuba bafite ijambo ryo kumvikana rikagira icyo rimara, kugira ngo uyu mugabo yongere aboneke bamenye aho ari, kugira ngo baramire ubuzima bwiwe. Niba ari ibintu byo kuvuga ngo yafatiwe ku mugore w'abandi, icyo tutaramenya neza, icyo twamenye niba hari icyo kera bari bakoze cyangwa se ntacyo. Icyo cyo ntitwakimenye kubera impamvu z'uko iyo video itasobanuye ibintu byinshi. Nuko noneho rero uyu mugabo abantu ko baramushaka, ariko abantu bagakwiye kumushakana n'uyu nguyu wari wamufashe, kuko niwe umuherutse bwa nyuma. Uyu mugabo ashobora no kugira pressure ko ibi bintu bishobora kumenyekana muri famiye, akaba wenyine yogenda amafuti, akaba wenyine yorigita yo kwamagenda wenda uburyo budakwiye. Nuko niko amakuru ameze. Wenda andi tuzayabagezaho ubutaha. Hari bimwe twagiye tumenya ku bijanye nawe, naboneka tuzongera tuze tubabwira umusaza yarabonetse, yabonekeye ahangaha, yari yabuze kubera impamvu izi n'izi. Nuko tuyabagezeho kuko muba mubishaka. Nuko nanone reka tubashimire mwebwe ababanye natwe kubera impamvu z'umwanya. Reka dukora akantu gatoya, ariko akantu gatoya ngo niko gasigaye kaba keza, kubera ko abantu benshi basigaye bakunda utuntu dutoya, ni nka two turi mu kuryoha cyane, reka two turi mu kugira amavuta. Nuko turabashimiye cyane abo bubanye natwe. Muzamutegera ibiganiro, mwandike comment mwategereye ibiganiro, apana gushika ku kiganiro ngo kera ubutanze commentaire. Ushobora no gutanga commentaire iri
mu buryo butandukanye n'ibyo twavuze bene uko turabashimiye cyane mwese ababanye natwe, amahoro y'Imana akomeze abane namwe.